Sanye onyankopon eje Bruni say how God rescues us. Abusia for yebema munyira akwaba na woche asanko apro abeto yembio. Kwata munyara yenu esia efisofo enwuma no. Ene ye adisua etoso N9. Last week ye de etoso emiensa na ede ebre o mabogofo no aye krado a omubabe boa medisa adisua impense mu ede abremo ansana no mientwe hombra sisia. Na musha etisan ema yen adasama enti ye kasa wo bi ewu na kono de ne ko baabi wawu a na tese oni nyankopon ntam ayeden atekura ye no mo ye nyina boni bia wo ye bia na den elidiu emo ekowu mo so wunye hu na 7 sakadia baby a wo hye bia wo yiwe firu hamran exactly. Yebema munyina akwaba na afi yede nkyina sonkonso ede ema munyinara yenimiye se sene last weekend mo yes addition sana this weekend so no maya crowd say yenemo ebe yes addition yi sene midi kan eka ye na abusianfo te munyinara yehwe efisofo enwoma no na kwasem ne say addition na fe na ya sha se yedru na etoso N9 na nso hwese ne addition ne si kona tum say addition no ebe de pa yi se wo hwe enade ya ye ba be ya na se na otwi mu nyina de yesua na osese ne onyankopon eje omo ba be boa me no aye ekrado na ansa na meyi omo de achem no ma memfa asida pese mfa matre BNTV Ghana omo na sa addition ye ya omo fa na omo hwete de ko wiase afana enyira ede mayen sene yenyira yenim no 3 BNTV Ghana yi eye ankrankra bia wafa TV adwumade ato omo so se omo de nkrofo ebo eniema asabe emfa wiase emfa mfaso mre nyipa bia wi dawro no omo de nyankopon asem enombe fa no mabohu edawro ntino se utie yen na se wo mu akakra bia opese de bo 3 BN a obehu se won number eda yemfoni na nifa na fre obi baje wo so na kakra bia obetimi no fa bo 3 BN na nam saa yeso ma onyankopon so ehira bia na won so wo chefa wo de bo ase asempa na ebetra ko wiase afana nyina eno no maboafo no aye krado ma memfa esa kwanya yi na memfa ni omo emfa nchamo afensu minim babia wo hwe every day so wo hwe na this is the first time I hwe on YouTube ya bet power chose obe subscribe your channel no na if you subscribe we are wo sa de wonsa mi adoma so ne kire ne say yes video we say na eba ya na won so aba arrange ama wallet say ya video na won so watimi abehwe wo hwe nso a na wa wo so akoma onua na chese ansempana na ye nso ye de tre no se ne meka ye no wo mo ba beboa me no aye crowd wo fidua mu hase enti ma menyi omo nhyam na afi yemfa yiti enu na otwi mu adisua eno media mo som for Bismarck mensa enne ye wo adom me wo yenua peni e wo hase yenua peni Harry intim abeka me ho wa hase then the first time yenua peni Harry abeka ye honti ye ni ajepa se yanya Harry nso mo abeka yetim no peni ye mo akwaba great ni aje se and what me abeka ye nsa ha me da se pa se ye tonsa fro waba get me call manimu anti-gina mfumbuama ena ete mfimfini no anti-gina nanse ye na ebosa adwuma anti-gina ya mo akwaba yo me da se opening great mo amunim no elder Kingsford duaboama ne ho kafo pa no nti se elder ni ho ana anti ababa shana elder ba na anti kona homeje mu kakra ba me pese menya elder ni anti nyina da krope na fi ya hu se ne be ko great anti ya mo akwaba yeah eja great me da se and then so waba me call manimu ana me wo elder Dr. Alex Collins Alpha onete etro no hano elder ya mo akwaba
great mo amotasho no ye ne elder na de bia dwumadi yedie mo so onyankopon enhyiram sem ofidie eda so eda London Ghana memenda kwanhwe for Sabbath school and afi chosemu empensemu katuani e bia wo biara na memma eda ata emo empire emaye Ochochrefo penyi Kristo emre drusi besua honsem honsem ne besua de yesre bebrense fa onyansa domye na churchre ya disua ya de tiefo nyina so ba wanim esre bebrense mo makoma pa na honsem bo mo nchen anamo bi eso mo to mo ma hoden no mo fantu the dawase efisi ebisa we ewo do ba yesu de amen great in fact shall we share last week addition twice from last week no you share yesu a one man so to me no in fact a simple illustration I would be ball last week tofan ya say Paul no or chere Ephesians say yes Christo no onyankopon de ne tumi ama no so enti waba be ye etire ena ne body no ena ye asafo no ena yenso ye part of yes Christo ne body no asafo no nso sene nipa body etua ne ti so no saa na asafo no nso etua yes Christo so ena wo se ode ahonhom principalities bibia de ahye yes Christo na ase na say yes Christo wo dominion or power over everything. Enti se body no etire no ne body no ena na no nso ka body no ho na power bia ehye body na se a na se owo se obetimi atietie every power bia so enti se nso ehye body no mu dia na se yenso ye wo power se principalities any de ben bia yenso ye wo sutumi se ebetimi atietie so because ye no yetua etire no so etire no nso na yesu nso na power no kura no se yesu atimi atietie principalities so dia na yenso ye wo sa tumi no se ye betimi in fact Paul efa sa kwanya so kyerɛkyerɛ efisofo no mu tumi a Yesu Kristo wo ene sene eni kwan se omusheki because eni enim sene efiso honom sitie na almost bosom almost Diana no according to him very powerful but na Paul person say ye wo powerful being bia we more powerful essence Diana no ono na omode omho ababe adwan no that was last week lesson no this week there no was sene Yesu Kristo and as a senior onyankopon eje yen so we share this week there no so a perfect illustration or the share addition say or say somewhere in 1947 or somewhere in 1947 ewo US mama akura kitua bi enya eto bibimu na rescue no na ayeden for 2 days na omuntimi enyi abofra in fact all rescuers no trust baby owo no omde mframa be ko ho no mu just everything they could do so ombeje abofra na enkwa in fact for 2 days abofra na timi ehye hwa kopem se omoye nkakra timi rescue abofra me wiase nyina ebo ose in fact I share there was a time being so ebinim koka asase asesa ewo one of is it Chile yes so mo hwe na wiase nyina ehwe wo mo inform they have to organize no mo ye niam bi mo de ade no kwa asase na se na de twe mo ba mako in fact omo rescue no nyina was telecast the whole world everybody was in fact this young person say there has never been a rescue be a way we are saying the Jesus Christ abayama ye no se na ye bo se ba Chile for no se na ye bo se e ma sa abofra no o se wo de toto Jesus Christ se na nipa ko dechemu na wo hwe okwan Jesus Christ nyankopon ye nkwaje nhyehyeye na wo ma Jesus Christ be rescue ye na wontimi mfa nto any rescue bia eno na sa na wo twi mu ye ba be hwe ehu adisia because Paul be twi adwene akwachi se ne ne yete dada ene okwan nyankopon fa so agye yen na nyankopon abagye yen so ende na wo ye kristoni a se na wote bia na se wabrabo no ewo se wobo eno na Paul etu Ephesians no na yen so ye de toto yen so ya brabo ehu enti yen ka abosem no ye fa free Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 Ephesians 4 engoma no etie mienu yimu enane eni enum no minim se antigena se why krado a Ephesians 4 etimienu chichemu enan eni enum no nanso onyankopon a ne mobro hu do so no nam ne do bebre a odi do ye no so ama yen a anka yeye awufuo mfomsuo mu no eni Kristo enya enkwa
adom a odi agye mo nkwa. Amen. Amen. Great. Eya share to the whole of quarter now chimuno ye share adusiani jina Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Eno na adusiani enyina gente mu atrapoyo na ye ba be fa na ahwemfoni a Paul epese utwakere yen eni adusia yebetimi asua afrimu. Enti ne edikan no yebedi kan hwe Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 no. Yen hwe asem a Paul ekan wo ho no mo. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Yen hwe asem a okan wo ho no mo. Mama yentie onyame asem. Na mo nso wamamo enya nkwa. Mu a anka moye awufuo. Yes. Mfomso eni boni mu. Na anka ne no mo nante sedie ewiase abrabo etie eni sedie ewie mutumi no peni no tie. Honhoma na nsen yi eye adwuma wo asoden ema mu no. Great. And so I say in the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins, and that time you followed the world's evil way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. Great. Yahweh mfoni ben na Paul epese etwa echre efisofo no wosa akenkan sem yimu efa se wose na yewu na Satan dada yen sa topic no. Na mfoni ben na Paul pese utwa kire yo many abesmark but I say Osha akenkan sama ye kan ya Paul kire se ansa na ye be hu Awurade Yesu Kristo no ne nyina yewu ewo Awurade Yesu Kristo mo. And illustrations now the my baby Jessica and Chile Mines for no. One say they found themselves in a situation omoko tibia bi mu a sa enkenye external intervention bi na ba ya na cheso wu na omaduru mo. Mekai another one we FK BC akola ketua bi kiki omo yi ni free mo no man and so say I was dead but I'm now alive. Now Paul chere nipa situation kwaya na ye wo situation and a woman sana Yesu Kristo eba beje enti moma yem put in the context of the na-esi wo Efeso ho no won say the suan na edikan ye dikan a kire mom ye hu say Efeso kro no na bosomsom na wo ho the goddess Diana na bosomsom ne niema ene onyankopon asem na bo abura na Paul kire say ansa na Awurade Yesu Kristo beji omo no na omo nyina the culture ene setting no omo tim no omo ba abrabo bia abrabo omo boni nyina eye bone na obronsam tumi na na control ho enti so obronsam tumi na control dia ane Roman for beka say the wages of sin is death but the gift of God is eternal life boni aketua ne owu enam se no omo ti boni mu no nature say owu mu na omote na enye ebia just figurative for year na say spiritual death enko but this was physical death because there no mo ye nyina boni bia wo ye bia na eden elidu emo ekowu mu adisia yesuya last week echere ye say Yesu Kristo ya safoniti na safono kan Yesu Kristo so na Yesu Kristo nine etia powers na kani nyina enti se won kan Yesu Kristo ho a na che so ka powers e wo down na ye tia oso no na so wo down na ye tia oso a enya ade a obenya nkwa eno na Paul ete kire amo ho se including ye nyina Kristofo obi a wo tie se before wode wo bema Yesu Kristo no se wo te boni mu a u state ate se Efesofo no ansa na omo hu Yesu Kristo no enam se boni na control nti de boni de wo life ye nyina se boni so aba e de ewu na eba whatever boni e move towards the direction of death. That's right. Great. Mr. Dog say wa timi acheche mu sa amaya abusiafo adusiano na ye koso ye hwe sene Yesu Kristo age yen kwan a wafa so age na dog acheche mu no before ye ba be hu onyankopon no na yenso ye wu nanka sene okan ye hia external se one may intervene nanka yenso ye wu krampo but ya be hu Christ no eche se
wo wababeji en afri saa boni na nanka ekuyen ni mo me da say dog yen toa so na yen hwe sene Paul esa toa ne nsam no so ewo Ephesians chapter 2 verse 3 no can very important assembly ewo hono mo pa yen hwe se no so ye betimi achurch mo Ephesians chapter 2 verse 3 no won mu na anka yen nyina nso nam bo yen bra ye honam akonomu na ye die honam ani adwene pe se na se de yen awusuo etie no ye abufuo ma ti se wona aka no nso amen. Amen. Actually of all of us were like them and lived according to our natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. In our natural conditions, we, like everyone else, were destined to suffer God's anger. Yeah. Amen. As in, so now, if we need na opese watch, especially or refer and say when ye wusu mono, nanka yenyina no onyankopon abufuhie no nanka yenyina ewo se yenya ehun sunsanso na opese o kire mfoni be no twa kire yen wa ha openi aha no senia yenyina doctor dia okan ye to aso no Mame White in Steps to Christ page 17 and 18 eyi mfoni bi wo ho e kire yen ode ye ko even back to Eden. That's right. Ebra Adam ye boni no a woni nyankopon ntem eti yen ehu ebe share honum enti ye kasa wo bi ewu na kono de ne ko baabi wawu a na chese oni nyankopon ntem ayeden atekra enti owu a yewu no eye nyankopon ntem a ye ne na tenti wase wudu aduabe ya obeyeden obewu enti obi a uguso a wo ye boni bia no woni nyankopon ntem ayeden ate enti sa opesa wo sa be nyankopon chen a wo hia obi a obeba be twem afri baabi a wo wo no edi wa ba nyankopon enchen. That's right. And enti se wo ye utna boni ni mu a te se na Paul A2 wonfo no utimi hu se no mo fi se omo ye okay Ephesus no mo fi se omo ye okay. That's right. But o twi omo adwen esi so se enema mo ye nyina no eye honam mu niema abufuo ma and ntimi no mienu no yenso yenye different from womo anu omo wo saati bia no mo not until say ye ba be hu Yesu ni agi na di ne watwe ye free saboni ni mu no ye te se wo mo a Me da say kakra me de be come on say to the Sister Gina kan say ye boni mu a e feel say bibia you okay because we don't know what is actually happening outside. Ebi also say in Krakwa, we feel that we cannot go there because we are waiting for say BBC answer na yetimi edu. But say the edition chair say the Nyankopon na say the Nyankopon say me di anymore. We can always get to the level that he wants us to be. So I don't know what you're doing. Amen. That's my faka crank de penyimfo akan. One say the kind ehwe say Ephesus 4 the entire na Paul ka say answer ye hu omo hu Awurade na ode ka efa ye nyina answer na be hu Awurade no ye nyina we are dead ne say there were external forces no bronsamo title omo Chrono mutim no and shen crying Emma unsum nyame free say abosom enti that was not just the only problem I know face you. We say I know you enough to stop you from say obesum nyame no aye bone. And then in addition no omo ankasa internal within them no omo natural desire send you nyankopon aboye oye ma kwan ma obronsan be fire no your natural desire so nyankopon e mehye ye mu a wo natural you know person oye bone. And imagine say external forces no ebo mo aye bone. Na once inside no so ebo mo aye bone. And you are in a state
sɛ wɔbɛgye wo ho afiri bɔne mu no wonni saa tumi no nti Jesus no na ɔbɛkyerɛ ama yɛhu show the state a nipa wɔ sɛ wonni Nyankopɔn a out of one kasa no wonni ahoɔden bi a wobɛtumi agye wo ho. So it's just like someone who are addicted to something. So we are addicted to something now. On one kasa why so addicted say on one kasa ntimi njai e no kwa abonten so an namfofo no no mo koye anema no so no mo so mo ya addicted ntino sa nipa sa no ohia something that is extraordinary obetimi agina free sa ade no because okwa abonten a ade no okoto aso e no on one kasa so enni sa power no so ode beje ne ho afiri mu. I think that is the state that Paul Richard na ewum a na ehia Jesus Christo. So obeba be rescue. No one that said additionally compared to say there has never been a rescue. Be a chance because not baby a yes no. It is hard to say yankasa and a dog at him. Yankasa a bit to me. Aji a free near you. Great yan twice in fact or two or can in Sembe bro. Yan some firm free Ephesians chapter 2 4 to 7 no. Na fi yan share near ewo honomo. Ephesians chapter 2 4 to 7 no. My ntie Awurade asem. Nanso Onyankopɔn a ne mobro hu do so no nam ne do bebre a odi ado yen no so ama yen a anka yeye awufo mfonso mu no ne Kristo enya nkwa adom na odi agi mu enkwa na wanyane yene no na odi yene no atna esro honum Kristo Yesu mu. Yes. Se wiase a eba no mu yebeyi nadum ahunya a ebruso no edi ewo ayemye a oye yen Kristo mu no Kristo Yesu mu no. Amen. Amen. So no cannot say but God's mercy is so abundant and his love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, he brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. In our union with Christ Jesus, he raised us up with him to rule with him in the heavenly world. He did this to demonstrate for all time to come the extraordinary greatness of his grace in the love he showed us in Christ Jesus. Amen. Amen. Great. Nti ahase no saying na mfoni ben na ahase Paul etwatre especially ye hwe se ye a Christopher ye kwan ben so na sadie we ye so ye nya ho chafa ana se tam ben na ye demonstrate sa kind of yes Christo Paul say wawu wasore Nyankopon ama no so na fe wode na kɔ biaya ye nyina ema yen so no sai na yen so ye nya mu chefa ewo mo opening Bismarck chance ahase no ema ye hunu Onyankopon kwagye enhyehyeye pa. That's right. Enti obi kura sabe onimu enkwagye enhyehyeye no saadi suyen ebe boa yen ama ya ti Nyankopon do a wodi do yen. Empo ebetimi a refer ko John 3:16. This is an Nyankopon do yen eni se odi ne doba kro no ema yen se obi a obeji na die no wanyira na obenya enkwa. Enti Nyankopon do no emu odu obi antumi nti ase because what the need done a boy or boy and send in Suban so say and says so. And I could debon samwachi. Ya could see ya yenia yepe. Nenko to me so obey day, or best say no above fro. Then so need done in tea. There was a dono. So what kind Bible no? Now tinya medo asia. Enuanom ka yebedi ehrusie da bia da na se anka ye beto dwom te sɛ ne abɔfo no ye kronkron no. Yes. Nyankopɔn kwagye nhyehyɛ no nipa bia ne ho obetimate ase ene nti yan ya ye bɔne a yɛsɛ wowu no kwama ne dɔba na besi yanan abewu sa ewu na maye ene nti ya ye den yade ye ho. Amen. Yade ye ho nyame dɔ no ama yade ye ho na saadi eye ni gisem but ahanso a Christopher bebre a struggle ewa ha. That's right. Say beti sa
asemi yase great say Yesu agya na heni ho kesa nyamedi kesi Adam ewo Eden throne mu a opam wo mu free ho de wo mu ko nchechire mu no Yesu abeji sa kesi ni nyina na wafra yen say yenye den yemra ne nchen ti ye anigisem ye anigisem a wo senka ye todwom na nka no pe bia na enwumre bia ye danyame ase because me de nyame kan say yetimi gi we tum say Christopher aka ye ni ha but bia na I say sela no ye fi say da so ti boni na na ye da amna ne mu but enyesa wabetua ya kanyina eno no nkyere se temptation ni ho that's right temptation enye boni until say temptation na di uso that's right editi adisiano so twen adwene si so sa yo be that say anjina say wa cheche musa de am very good but that's pa ye to so a ye pese de Paul kan sembi ewo de fo de antichin gina akan ye o kan sembi wo Ephesians chapter 1:3 and 4 na fi yen fa betoto ne o kan wo 7:2:7 no yen hwe sene Paul si de sa asemia antigena cheche mu sene osan de toto ho na hwe se betimi anya adusua bi de afiri mu asa ofleke ba one step Ephesians chapter 1:3 and 4 3 and 4 etifiasem no wasi nyankopon do ho trimopo okay enshranka onyankopon yeradi Yesu Kristo naja odi honhom mu enshra nyina eshrayen stro honhom Kristo mu yes sadie oyiyen wo nimu ansana o share ewiase ase that's right say yenye ahotifo eni nipa won ho eni asem nanim amen amen and it's also 2 no last one 2 verse 7 no 2 verse 7 I saw the twice be sa 2 verse 7 say ewiase a eba no mu obeyi nadum ahunya ebruso no edi wo ayemye a oyeyen Kristo Yesu mu amen enti ye de sa akenkan se mienu yi de toton a Yesu Kristo ni trimu po se na antigena eka no ewo nkwaje anaso Yakobon trimu po pa wo nkwaje nhihye mu no na mohwa etisan ema yen adasama kakra meka mentias ye ne se na unim problems are ebitimi face in the world that he created nti o make sure say and also provide a route for us to come through say itimi efasa kwan so kwa dia obejim amen many are best mark addition ya yede yes baby Jessica asem na okan no there are a lot of videos on the internet enti metombo asehwe video ni bi say Jessica a 36-year-old teacher now on why recount no mo play back okoto amranum how omo yi no na say no mo yi no emra rescuers no yes omo koyi baby no ba ko omo build a capsule kakra and ba ko tena capsule num no ya kola ketwa 18 months no ye de onu wura we well num nti okodura ase ho no fa akola no no de akola no bo o attach akola no to himself and na omodi pulley lift rescue ano nti papa no basro no as papa no Ephraim nanumu ba no na Jessica so ye den Ephraim nanum aba nti mra papa no free amranum complete no na Jessica so free mu aye rescued Chile, what kind of Chile dear? More kai Chile, and also there was a media way who you will say the same. You more build a castle, no the castle no call down. Now castle no could be a set rescued at Nemu. Into your call down one. Now a coffer back on the number. Say we FK so see answer na omo my omo share rebels no yebetime yi omo no so bi ko no ko eden ko yi omo ba na rescue no ekwohya ase all ba out no as ono basro no na nipa o rescue no so ye de enya nkwa eno na Paul enam ne nwoma so e kire ye say
we were dead ye wu ye see ye were down but yes Christo wu sorry yes enti say ye attach yourself to Yesua or ascend no or sorry no no the answer ye den or the sorry free boni wu na ye wu boni no enti by the time obe surface out no now we have come out from death to be alive. That's right. Na exaltation ye nyina ye den ye nyam chefa. Na Paul ekre emadisuan ye very way say wo to bone mu ntentan a woni ahoden bia wo betim de ayi wo ho. Baby Jessica no ni ahoden bia wo betim de ayi no ho. Chili minus no mu ni ahoden bia wo betim de ayi o mo ho afiri form ho. Omo only hope relied on say rescue no buy no be de om de om ho ba attach. Enti odofo say wo tie ye ne na ebia boni bi wo boni mu woje ho a ene niam bia wo ye wan kasa so ye boni ni wia no wanu ho wo bisa se adenti na wo ye sa boni we mejiro nyankopon asem so kire o se onya to boni mu a woni ahoden a wo betima yi ho afri boni mu nanso inshranka Yesu Kristo se Yesu Kristo awu asori na Bible kire se odo ho attach Yesu Kristo a enam se wa sorry of afri owu mu nti sa ne sorry no wo betima nya so mfaso na boni a wawu atom na wawu no onam so Yesu Kristo ebeyi we frima mo bankwaje mo amen amen openi me mfa kakranka ho wa ha se ewo trosem na ye kan ye no de openi aka nyina no Chrono mayehu se nyankopon trimupo na wabọ sa apoi eda ho kran sana obebo nipa because say na bonsam wa free sro aba asase so aha aniti nyankopon trimupo no na ekose ne do no te said the doctor achirechire mu no sa Yesu wo ni ne nkwagie nyina no na nyame waboni trimu po dada kran sana enipa ebeye bone eniti ye tie sa adisua we no eye ni gisem se babia ye duru we ye bone bia mu no nyame wabie ne nsem ni do no ekova yen as ye ba Yesu mu a ye nya nkwagie a ense se ye ha ye ho kura enti niema ye we chire no eya asida ye de nyame se brade waje menti me kwa abonti akoka wasem waje menti metna se ewo esu a ebe hye wani munyam aniti ewo se ye hu se nyankopon do no etim hoda emu oduma ye nti yenso yenye de ye no ne bi great I mean, for a little illustration and cardiac doctor very simple say or say your form into the illustration is lift on one or side free now all lift here up just exactly as Dr. Express said baby I wish be maybe you were free I'm not and Felicia you are too deep and I say you are too far away or nobody is there so when you na 7 hours Sakadia baby I wish be you were through Hamran exactly great and now so antigena sene o kind of train was let us give thanks to God was menti yam wenti yam fa asida and for much idiam very interesting powerful great yan hwe ne dia wi futuo ne some dia wi share from Ephesians chapter 2:8 to 10 no and also nsem bi wo hono ma say ye share na ye hwe mfoni a wo twatwere Ephesians chapter 2:8 to 10 and then sorry addition so na adumu na ode nam gidie so aje mu nkwa that's right enfri mu ara eye onyankopon achedie that's right enfri enwuma mu na obia ahoahoa no ho that's right na ye nadia oyeye obo yen Kristo Yesu mu ema enwuma pa onyankopon asiesie ato ho se ye nanti mu no amen finally futu be na Paul de maye ewo de maye so na Yesu Kristo so nye yankasa enwuma enti no maye mfa hwa ye ho na mfoni be no twa kye ye wa
kakra meka when you say yes. I think part of last week's lesson now there was an illustration of a japadia. Yes. Say yejao adie japa ejao something. And it's a great benefit. A bit me in these terms so be ma odan o papa ma odan and say a benefit part. Yeah, it's immediately people up very high. So it is say yesu wo woman it say japadia Yakupon de my say ye fan so bibia easy to come out of all our problems because we were my it me fa and so it me the excel everywhere we want to go. Me that's it. Yeah, me can be atwasono senia Ephesians 1:3 no ba no e kan ye no sa enkwaje nhihye no e divine. That's right. Enye human concept or anything at all. Why na de ato ho a wode amayen free of charge say ye ba Yesu nchenko a edinti adofonom e wo say ye ma ye ni gi e wo Yesu mu enye nia sebe ma ho ofe bi anase bibia metumi ye papa bia metumi ye nti me hwa me ho say menya nkwaje da bi osi wotua yaka na ya me manage sanwum ya ana Pentecost for anasa ada yini osi wotua meka enti me ya dai me made me ho yes but ni ami hunu ne se etomre bi a ya na edin se ye beje atom se wabetua yaka na enti ye niema bi a ye de ya ho odin me van se o wa sorry now ye deacon o fi say o ba sorry ntem no wa be pra no ayi say no debi eno ye emfaso a wo wanya e wonyame mu so ye participants e wo nkwagie ni mu eno ho anigye e na ye de ye nyame adwuma no wa ye adwuma ni nyina nkwagie no wa hihye ne pepepe a enye ye ya ho odin enti mfa ye mfa hoahoa ye me da say antigena adesua ama ye anidaso nsem bebre odofo so ha na wutie ya adesua na ma ye hu nipa otebia ansana awurade aso mu na oka kiro se na awurade amauso na oye kristoni na otimye niema bia enya wo ho odin binti ntimfam ho ho na osa emma enidaso ma obi a wo fom emma emu wabam frese ye nyina ne ye nyina ye wubu se na adusua ne kan no se onua bia na wasori na nkwa wonu mu na otimye onyankopon adwuma e onyankopon adom so so ma ho kwan a sa no nyankopon so ebetima ma so yo beda mo ase adusua na aye kama busia for ye beda munyina ase se mode mo fidie dia ato ha landing ana minda kwanwe for Sabbath na fe chosemu empensemu adusua ye dia brewi eye adusua etoso n9 or say how God rescues us and I say senior onyankopon eje ye migidi ye say senior maboafo no aboa cheche adusua mu ne de minim ne mesa aka bi wa ebede entiase ebebre chen de o maka na ntimi ye say ye be fa adusua na fe ye tie ne keke ye pie nso a ye ntimi emfa nkobobra ntimi cheche mu nso nche afoforo na se anchena si Yesu Kristo ba waba betu ye nyina se ye fata onyankopon enhira munwara katwani e babia obia na memma openi hari ntim mompae enhira somaye that's it right da wasi so wakan shia wakan bom say emiti wasem da wasi so my kwenya enti yesro se obiara na so betisa asemi yesro se obeka no we man enti ase but man great encouragement no matter where they are if they are willing to be saved they are already saved they have to take the step they are already saved that was so the disfay abrain that was any obiara no oka crew se koso na show modin yetimi fa wonsam no enkwachi when you saw the by sitting amen amen